ZPM Party in the Representation of the People Act 1951 Section 9A Bo Chia Robert Romoya Roite Apua Minister Atanga Bantura Governor and Nachu Governor Dr. Hari Babu Kampampati Chuan March Nisom Paruksang Nisom Nile Pathum Khan Election Commission of India Athonani Robert Romoya Chuan ZPM Tilti Chu Thudiglan Chuanatur Ani Thule MLA Tanga Ban Ngot Thei Ani Lo Thua Soi Secretary to Governor Vilal Sang Liana Chuan March Nisom Paruksang Nisom Nile Pathum Khan ECI Principal Secretary SB Joshi Nena Lekha Thonin ZPM Vigilance Department General Secretary SL Ngur Sailova Sailowin Robert Romoya Roite Bantura Angin Natechu Thon Chon Ani Thule Lozir Chianga Angai Dante Soile Turin Ange Nani Tarlan Tuangin ZPM Chuan SL Ngur Sailova Mingin February Nisom Nile Pariat Sang Nisom Nile Pathum Khan Governor Nena Lekha An Theluta Minister Tanga Robert Romoya Roite Banturin Ange Nani SL Ngur Sailova Sailo Chuan Purbat Romoya Roite Hian RPX 1951 Bo Chiain Diglo Takin Athune Na Mangin Logna Atela Wangin ZPM Chuan Constitution of India Article 192 Thune Na Manga disqualified Turin Governor Kan Nge Nani Atiani Hetila Hian Robert Romoya Chuan Assembly Sessiona ZPM leader in Ngaidam Adil Zana Tangin ZPM 10 Ama Bein Anum Zuin Salen Ya Soin MLA Tanga Bantura Governora Min Hekpo Hi Assembly Session Hong Zel Khani Inalang Atiani Purobad Romoya Chuan Tidan Phung Pangain ZPM Ngen Na Chu ECI Athon Ani Mel Nia Soin Tulanti Chuan ECI Chuan Ka comment po Anon Dilve Mai The Pathian Zara Dan Bo Chiat Na Kanilova MLA Tanga Bangot The Kanilo Atia Thudik Alang Mai Tura Angai Thua Soyani ZPM Tarlan Danin Robert Romoya Hi Northeast Consultancy Service NECS Neituania Chiapo GST Noya Return Ala Filani NECS Sudu Sakna Uchuak Tak Mangin Mizoram Sarkara District Council and Minority Affairs Department Nen Single Source Selection Mangin Date of Agreement and Ziaka NECS to Proprietorship Mimal Sumdon Na Aniangin Anei Tu Le Lok Na Tel Tu Chu Robert Romoya Ani Atiani Assembly House Robert Romoya and NECS to Afapata Nga Asoi Chungchanga ZPM Chuan Election Affidavit Afapa Hi Ama In Hatani Theater Langa Electoral Roll Tharbra Po Chung Ko Khat In Khata Cheng Anni Tialang Mizo Customarilo Noya Afapa Hi In Dang Alani Lawa Wangin Afapata Nga Asoi Po Hi Anina Taka Chuan Thunei Tu Le Enkol Tu Chu Minister of State Hiani Ti Ati Chiang Hleani Antiani Heng Song Song En Hian Minister of State Hian Athutiam Bo Chiain Athunei Na Mangin Sorkara Tangin Lok Na Atel Nge Yani Ti Atar Lang Tiin ZPM Chuan Minister Anina Tanga Robert Romoya Banturin Governor Angen Tani Purbat Romoya Roite Office of Profit Chungchang Bi Chianna Tunlaya Political News Ron Larthar MM2 Pue Selngur Sailova General Secretary Vigilance Department Zoram People Movement General Headquarter Aizol Mizoramin Mizoram Governor Nena Nisom Nile Pariat February Sang Nisom Nile Pathuma Article Za Som Kwale Patnid of the Constitution of India Tlochana Purbat Romoya Roite MLA Aizol East 2 Assembly Constituency Mizoram Chuan Section 9A of the Representation of People Act 1951 to Chiang Kuang Taka Bo Chiata Wanga MLA Tanga Bantura Norna Lekha Hiani Chu Lekha Chu March Nisom Paruk Sang Nisom Nile Pathum Khan Mizoram Governor Office Atangin Principal Secretary Election Commission of India New Delhi Nena Hemi Chungchanga ECI Ngaidan Chu Mizoram Governor Nena Ron Beturangen Lechon Ani Tong Heng Hiani Hey Hi petition Thunei Tu Nena Zia Kangen Na Mai Lanima Se Petitioner Pungurte Hian Theitop Chuin A petition Hi Abua Sai Tia Shiata Mizoram Governor Nena Thelu Cholanima Se
petitioner hian ukil te po amang thlapa court puitlinga petition theluang main he petition a hian verification le affidavit te po thiltel ngal thlapani bokani amai ro chu tuna kan ria turpoi mo chu kan puro ba ta hian hetia Mizoram governor hena hek ania wang ringot hian case anei ti chu alani lova governor hian isia ngai dan te handong ve photse chuta engtia kalpui zel turnge ti alangai tu achawanga engwang point kan governor hian pungur te ya petitioner be siang hian ma alag lo chuan pungur te ya hian court of law high court lama te po PIL angin ala kalpui the thodo nani tin chu ti rualin puroba ta hian thildik lo tak lo ti ni in langei ma se governor emo thunei tu point ain soi fiana athiam thu soina chance anei tir venge tho angai don ti riat saka thabok he petition a hian section 9A of the Representation of People Act 1951 chu thupui bernima se section 125 of the Representation of People Act 1951 false affidavit case ani thedan te po soilan anina a office of profit case turanga buat sai ani berani petition atanga thilni phungchu pakhatna hekna thelu dan man MLA tu te po hemidan noya hi chuan an MLA ni na tanga ban turin governor hna deal theani anti defection law a kha chuan assembly speaker hna deal ani kha shashang taila pani na dan bo chiata pu chu hemidan noya hi chuan MLA minister emoten an na an chelai nemo direct emo indirect taka an nimalemo an family member te kuta sarkar naimo sarkar atanga lok na engpo an lo don ve phal ani lo burani pathumna hekna point poimo zualte puroba romoi roite hi November ni som hile pasari sangni som pariat Mizoram general election a MNF ticket in LAC number som pali Aizawl East to assembly constituency atanga thantlinani January ni som paruk sangni som pakwa MNF legislature party a member le council of minister ala gluani puroba ta hi notice consultancy service a proprietor ni in ni som pali thanhi sangni som hile pathum thleng khan hemi NECS a proprietor ani nangin chia GST ala pe ani hetila hian afapa wanlal felpui aroi te po chuan anulama NECS proprietor angin chia apevele tho NECS mingpu ve proprietor ming lawin thlak chhota hi tu tenge anni kan ti chuan official document satangin an office le house address ve te ai nan tlata wangin pa fa anni ti ashiat theani CAG report number 2 of 2022 atanga landanin NECS nena hian purwa romoi roite MLA minister ani nuwa October sangni somnile pakhat khan Mizoram sarkarin police headquarter building khatla Aizawl asakna le that IR battalion headquarter thingka asakna bilte chu pe kan ni ti alangani chuti lain NECS hian women jail Aizawl chu kumsang ni som ni chowa ansak zo tak chau chu diktak le langtlang takin November sangni som pariata election affidavit a thelu khan azia lan lo wangin false affidavit case hi our thebok turin he petition a hian puani he petition a purba ta puna lian le serious berangai chu juni som pasari sangni som hile pahnia district council and minority affairs department central sarkar atanga PMJVK scheme local team state sarkar atanga lo boipui tu lodong song tu nodal implementing agency berten single source selection tur ngei maya deed of agreement an lo sign tlat mai kha he petition a asaril pui loin bat noklai ber chu ani tarengani he agreement ang hi chuan central sarkar ministry of minority affairs atanga PMJVK scheme ho reng te kha Mizoram sarkar hian NECS lo chu emo NECS haron masalo chuan tu farm consultant contractor ma kha an lo tem tir ve theilo tinani chu mai alani lova heta anin remna hian tu ten hena ama Mizoram sarkar le NECS te hian an hril the thelo bur bokani magdeu maklawang reng dewin tun hnai lo khan Mizoram governor chuan kan puroba da ngei mai hi
District Council and Minority Affairs Department changtu minister alada azuya nangle getan athatna alawom ru khiaute po anima na tin hetianga abik taka mi puyemo midang tu te mo siat ve theilo inrol ve theilo tura lovin khurbing na deed of agreement lo siam rup mai hi the Mizoram Transparency in Public Procurement Rules sang ni som ni pani dan kal chiang kuang takani bok ti in he petition hian tarlanani kum sang khajakwa som ni atanga sang khajakwa som thum le pathum chawa United States sarkarin zuwa khap hun lai vel kha lekhabua ka chiar ve nuala khati hun lai be chana an Hollywood movie dian ta chebul phei kha chu ka film en non jinber pol ani ome a re chiang tele hun lai ya thilom dan zir tu te chuan tun ma khani me sa dan ro rel na poisak na le zana kha zukhap burna khan atidal zo veka dan keng ko tu te tan po anu zela tun thlengin har satna asiam ni nan soi keni mizote ro hi chu America ram lodin chua dan anglo taka herama lo chor chua khi kan nia US te anga zale na du tu Europe ram atanga lut khom kan ni velo khilama tanga kan thlang tlak nuwa ro min rel sak tu turlal te neya lal ro rel na nuaya kan nia kan mizo dan chu lal du dan le ro rel na ania hun rei tak chunga kan hnamin kan lo ti dan mizo nam dan manga khotlang inen kol mai kan ni mizo te chu an kholal a fel dewa fel ve mai a sual dewa sual ve mai ni in rualu ten an soi fo thina an soi lar ber pakhat chu an lalin za mo soi tha chuan a khomi cheng te poin an that mai thin an ti ani tunlai khovel nam chang kang te angin kho eng an lam hu phavelova an lal te ti dan kha anen ton ani berom chu danang reng an nei then khat la kha zolbu ka in fui porton na ti mai atam fu bokani mizo te hi british sovin mino patang khan dan ro rel na hnuaya kanom tila kan soi sualom love chuti chung chuan british so khan India ram namdang te anopangin minop chi alova keini te naga te chu kan luaram po British India po nan tia British sarkar khan kan lal te kal tlagin minopa chia po kan lal ten an mi ten hena khonin sarkara an chunglut le thinani poi khoina lian tham chu borsap ten relbok ma se atam ber chu mizo namdan mangin lal leupa ten an rel maya lal tlom nu India sarkar in minop nuwa po village council court kan laneya chu chuan lal ai ano de urewa mizo namdan manga ro rel na court an la hong ve phawani abi kin thingtlang pildila chuan hetiang ani wang hinimo tun thleng hian dan ro rela tak tak poisak na hi kan la nei tlem khop mai dan ro rel na kan poisak tok lo na hi mingo hovin minop lai dai towa in tran kha ani ve thei tho bok mai tum kha chu kathil la sia ngai mi lo hi Reverend Zairema Khan ka thian pa BBC producer Neil Christopher McCarthy hena kumsang ni le pariat November thla kha na soya sa pho kha chu an lal khopa aizol kholaya thir sakora chuangin sap mutaila thir sakora tanga chukin good morning sap kan tinge ngei thin achan chu sarkar sipai police le ko than thlenga mingo thunhuaya aom vek wangani atiani ka thian pa nel mit mengken khan shom ti mel ka muani British of India raman chua san lim khan thuneina tui hal laltelal na le thuneinang nei ve du dan ro rel na lam chu soilo lung manga lalin chungden kha mizo mi pui politics a mit pola keulo kha an zir tirani kha Advisory Council Autonomous District Council UT le state kan ni kalkong chho hi chuile taila mi puya yo a thlan ten thuneina chan theina ni chuan dan ro rel na zom lam hi chu an ngai poimo ma saka an da ngai lowani kanram shroi tu te mai an ni lo kan sarkar na thok tam tak po hi an nia heti dan thung re tak local pui to hi adik beremo an la titlat mai ram shroi tu te an ma ni mai ni lo an tu le fa te thenga dan chunga leng tho ka tho sem ve the mo ti tur hi kan she pho ta mai boka hei hi tun nai thil mai an ni lowani hun re ve tanga kan local pui to dan
he tinga wanga officer son chua tak nol po khan hriat fo kha voi kha chu ramin chu chungchanga ramin chu tele aron en dik tu sarkar na thok te chungchanga kain rol ve to a department lamin anron tir sarkar na thok din mun sak lem lo tak khan dan om lo kan pu te thu ani mai ati phar hi kamit le bengin amu in a se to a kan pu te tia asoi te kha officer po ni phalo hnuaya thok vele chong alani zui in pu te ai chuan dan alal chok lo mo kan ti po khan angai dan chel nge tak chuan pu te kha an thu ber ani top maya dan kha chu an pu ten an du duwa an po fan thei ni in ngai dan nge tak le so son rual lo ania han nial kha hun khwaral na tangkai lo takani Mizoram aniemo India rampum huab le state dang aniemo dan reng hi siam tura bultan tu chu achang tu minister ani mai the ma se taka duang chho tu chu sarkar na thok te an ni chu tianga an duan chhuwa chu achang tu minister hovin an chai ho le a di law department rem ti nan lak nuwa cabinet in apo assembly in khoma achang tu minister in apulut chau thina sarkar lai mla tamwanga pomtak te F2 member zong in cha anti pui awanga pomtak te po dan nge moza sarkar lai pui dan CMMO kan state assembly dan CM ani mo hi adang lam tamwak lutuk lem lo chuti lain keini tlang mi te chen narama parliament dan CM man diak thailo om ve bok apoi mo ber chu ataka ken ko hiani engpo ni sela mi pui mi mirtana poi mo ber chu a ken ko tu te an ni Kot athlena ni chuan kot chuan danin ti tura tiang khan ro rela thutluk na asiam maya khamithen ma kan sarkar official ten andu dana danan ken ko thei dan khan keini mimir hi min timangang chuani hi dan ma in thluk tlan na hi mi puiro rel na democracy lungphu mania mi mal lal ron an hnuaya chuan be sei thei ani velo ma se democracy ram ni sia ataka in thluk tlan na kalpui lo na ram chu anuam thei lova khwale tuiten kan dingna le chanvo kan hu theilo chuan mimal lal shot na ram nen alem chuang lo hei hi kan din hun ani tialan chian na chu british sarkar hun lai thlan tlin ni lo ma se minop tu british lal ber ayowa india ramop tu nuam tin reng chena mi pui min me veng haulawa kho satrin te kha mi pui sarkara a thlan tin le an nuaya sarkar na thok an che koi te hian an la chun zom tareng ani hi dan ain an thu kha alal choka hriat na hi an la rui chil zui tareng ani mi puila thu tak china kan ngoi thupa kan dingna le chanvo hum hal ngam lo dan in tin nge kan chanvo a hum hal ti po shelo hi mizo zinga kan tam hle maya he mol na nuna tanga kan tal chu huna chuan dan pal zut na hi arenga khokil khor taka veng kel tila omten kan chanvo kan hum hal huna heram hian mua leng amu pha chawang India constitution in kan dingna le chanvo min pe khum hal tura mi pui thil ria kan tama kan pen chuangam huna kan dingna le chanvo dik tak kan chang thei chawang chulam chu hoi sen taka hoi ahun ta tak zetani